Anya laki din! Ay, duwalaengen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da suping, kan Mildred. Sigurado nga awan pa panandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Imbaya, tao may ka kumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Ha? Kasta ka dinana? Ikatwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na! Nagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Ha? Apay arilingan na. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatam ka di amapanta ita, ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto, gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na, anya pa'y nga iti maitulong ta, no aldaw tanton amaman. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan no nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kaya't ti bumangon, maudi kalaangan, ta umuna akon. Sumaruno kayon ton, iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapa kan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayanda na mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mat no sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din, umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare, ijay tantun balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kaan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred, ti makaam mo dito. Sige nga road, baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay hili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at matin anak kaululimak ka. Kunak met lakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan met gayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idin to takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarini ko sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Nangan amin ngam saan tay mat anap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akasta ti ibagbagam. Sumardang ka man si Kasuping.
Anya laki din day tang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardengkan ko nak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Nakitam di salad da. Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimutanday jay a babae. Lawlawan ko na nangawis iti kasjay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita mano isunto mo ti agpa-birthday? Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mat kati adda ibagbagana. No addan tumanan paskan dito'y balay, di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kuana. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang ag-birthday akon. Ha? Wan nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kek inton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguyuguyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin akayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragiragsakak unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. At dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadani nga minin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Isu nga ruday ta ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laeng tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday ija ayan danana mo na. Ha? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton kanikadno ah. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos ricados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw.
O masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kas na. Apay, ado ayat ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon nag-birthday di ka kay so ng anak may. Iso abongga. Anya? Sige mari panawan ka pay. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Ana bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako na akon ket. Noan niya laditan ti lawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Hoy mare, uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Katagsang padalata. Ay namare awan parikot. Nakasagana mat amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay latan. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto, Suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisa ang lakay. Anya? Awan na isaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Ang ita, awanan ti maisaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti bagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari Suping ti adday ti igit ti kalsada Ni anyangay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla dapit pidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari Suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang ti init nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutin nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay kalaang agtaltalbos iti kalunay. Ha? Saan ngamin anasayaan ti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno na ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarengreng. Asino di lalaki abarbasa namang sapsapol kan ka, ha? Isan ko lalaki day jay. Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Katanyang nga ti aramidam ita. Alangan nga aglemlem mong kalatan. Ingka mang sapol iti panggedam. Tapno adda ibayad mo. Lakay.
Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo ket nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyom. Angam saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Lucky din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.